Nyom pasmi, Parak desi nif bakhan juna ya, chofo Nazam Mitsumi Guljar Arnik Bakhan, Hilsa Nangu Bakhan, Mego Torunga, Gujarati Nyakon Bakhan, Napango Bakhan Yanadison. Parake Nazam Mitsumi, Guljari Bakhan Junawaya, Bakhan Naka, Hilsa. Hilsa some Nyaka, where Nyai Bare Bakhan Swakato do. To Bakhan, Wood Quatra, or Kataranango Softi Nepal Pasa Pai Layuka. To Sofui Sankalak, Nikolai Gogol, Meme Pinka, Nepali Pasa Pai Latoma, Hari Har Canal. To Sofu, 2079 साल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पिक्याटो ख आ नेनादिसं गुलजार चयाटो बाख हिल्सा टोटी चोजना बिबुटी टीजको बैगले द्वाउन अखबार आटले मोनला लुखाड ना वटला बाग बजार यो लुम चाठे चो जिसवेबले कञ्चन न्याय लाटाकेकोले टकिना चन वटला हिल्सा यु मिक बास्कम बाला मस्य कन्याको ठ्या कञ्चन छ बाटा लट या न्यासला चुन बिबुटी भच्च मुस्कन लाट ल ठौ यको लेटा मखला रामो ठौ झिटटका बेटाइमीको नस हौडो उ छ सियोला मतलब दुनियाको खसियोले बिबुटी मिक टगज ल र आखा मग महिना न्याय लानै मखो नेमट्य कञ्चन वइट थाला मे जुन जुलाई अगस्त ला ठोखम बिचाया जनवरी निसे डिसेम्बर तक मेग डक्कोला र आखा दु व व्याख्या कञ्चन मन मन ल्याचा याजन अले ठग मन चाहिँ लाजें काटल खला तर ठोल्ला अर्थात ठो महिना न्याय लाने मुजो कारण छुजी नापेको पुस्तकमा बंगाली पति थे विभूति छक न्याका सासलाट अले ढोटी मिलेना लुखा लिद्न मेव अगस्त दथे न्या खे ठोकी उले न्याय पाठे दे कलामेसे पाठे देबले वे पाट तट गजाउ खच्च पुस्तुङ खलाना दियो कञ्चन विभूति त बैगला खाना पिन छल बुराम मनु ज्यान हिसिमरु मनु विभूति निला छे द्वावला व टिभी चाकला डंगा फसारे भुखौ यातन न्याठा न रक्तपात पूर्ण लफो बजार मचा सरे गन गन कर्प्युट यातल अर्जुया खनिसा व या कच फुन फुन हाल न्या बजारे मोचुगले रामो खाटा टपिङ क ठुके हो कञ्चनी त ठोखन निके त व फुटले वन कञ्चन लिउन ठारा मोल यातन बैग फुलाव ओखपाके वन पन्ट कञ्चन खिप्रे वइको पर्सि टकिङ काटल ए थन्सो चो वइक स हाया चुङ लसुया न टस ठौसटे राम घाटे वंग जिमा हो व ठकी बच्चा उल टट वइ खले छौ म लख छकाबल ओकि चासा हे भगवान सुटे न्याबले ज्यावसा जिउनी च्या बिबिटिक चिज निल पर्सि ख्वा भया तल अखबार मवनी ओकि छम अस्यम मन ख च्याइ जिन्या सपना बिला मुआ छिटो ठिया मटे कञ्चन झर्के ज्या ढाल बिबटे ज्याखमरसा छिया उखेन ठुकेन जुल टिभी सुए बहु सु ज्याजो मरो समाचार रुंगा प्याखा हो प्याखा रुंगा समाचार जगो भया जुन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी छौ रुंगा मे प्याखा मिस भया जुन छु न्याइ पुग मखो ठौकनै कलर जमाना ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी वे छौ कलर हे हिरोइन छंग हो वयो मे डक्वा वे ब्लाउज बो जे छु पाउ खन मरो अजाउ सोये छु मतलब व राम ये सो तल वो गुलबजे द्वा होला गुलबजे प्याउन ढेक सुनाना सिमको वो जलखले पिन त कुसी छे जाए वो बाथरूम में पिन दन अलेन्यन पम्चा न्याई मसला निना बिला जी इकायो अचार जिवला तुनतुनेगो लोमपकले मसला निना चो जुवेटेना कञ्चनीको सोटा त जलखला सानिए म्याइना तुनतुनी ख रामु वन पम्च मोल्या चोमले रामु अन्दना वन प खलाउ प विभूति मेल टिभी यकुया बामला केना या चन व टिभी डिगा छ त लाटुसी चंगा याउको मेचे फेटुल आगमा गोठाउ सटा हुने कञ्चन मोले सिरल दै वसिल ढाले व प्रसाद ने दै कञ्चन प्रसाद वेगो लाटे बीमको वटाल लाचा दिस व ठौ मुटो वा खाइ अले कञ्चन वेगो मुटे प्रसाद कुर्काबी अठिया यात कञ्चनी मुटो नाफांग खंगवा प्यावल अझ मोलिया मदियनिला छ चायका बिबुटी मुटो वा खात कञ्चन वेगो मुटे प्रसाद कुर्का बिउले वेगो स बिउटी खल्याथिल सचिका बिउने कञ्चनी युनिटले चुपन्नल ओफ स्टल थाबा व इबे न छु वास्तमरो छंगो बाला सवा काटा छु इबे मार युडला मखो सम्भव त तर कञ्चन वन्ट्यमले वो मछला वो यो खले स हुल बिउटी आनस का न्याय फिस्टुङ क मने खन्लुइकल वो चुएकुए जुल ले पल्क जाका छाले बना तन जलखले पनि छे सोट छमको टवाठे लाचको कटका पखले चुना चुन मेम को वया वे लिक चुन अले एपि निम्म भया वन छे छको कुन मे कुने टक इरो त्रो जिरुङका बिबुटी बैगले ल्यावन
nya bata chung lukhe te atla wei gu muton chung ta ting the pa chwa khaya chna wei gu mi kha chala chna ta the wei mi kha bala chna konchna top wo kuin khala tuti katta kala wo nya bata likala lo sobek ta wei gu chattis chung me la ta hula ale suko kuchena bal ka tala napang wei chon de na wo tung ga ni pya ale wei pwa phala plate chung lo yang shi chung chisa ta pa che kha thonya fa the dum kha pin pya wo khen gulum chi so बिबुटी मुसुक निला सुरचन हुया तल गजाउ पागुनी आम अलग तारे या न्याय खे साई लुखा कन्टिन्या त अखबार हजुर हकर खापो होट अखबार दुछ त सटा ओ स बियावन अखबार काउन त बिबुटी दन न्यनेको पाना डंग फसारीको भूकम्प बियातल चिपान दो उके छम मिसमेसिउ छपा चिपान दो ओ सामूहिक बलात्कार जोम ख वो बुलु सी न वइको मुटो छु टाटेंगो थे पच्च चाला चुन अले मिखा कना चुन वइको मिखा लडुको बाटाटी आटम हिल्सा न्या थे ठक्क अठिए चु बाखं कोचला नापांगो बाखं टुंगा गुजरात यो न्यको बाखं जना दिस येके रामानुजन भारतीय छमन्ना जाम साहित्यकार ख वेकल भारतीय ठिठी प्रदेश ये चाहिने लोक बाखं मुका भारतीय लोक बाखं नांगो छफु सफु पिकिया टाउलो वे सफ्टी चंगो बाखा चिसन थन बाचन या नाचनु दुल ठौ बाचन या चनुको बाखा गुजरात यो लोक बाखा ख ठौ बाखा ना दु बुद्धि म्यु मचा ठौ बाखा या भाषा नु बारे ना त म रोजनी मिला ख न्यना दिस बाखा ठड्डु ब्रह्मो जात में मच छम दो वो मचे मा बो मरो वे छु जाना मरो मच सिक चला अब म मसिन बिला व या ज्याजको सोया न्यागु सेकाटल छन वे के टस्क बाला बिचावला वो सरे वना चिचकुको डंगु ठ्याचको बालंक या पसतल वेके दुको पच्च टेवा व फम मुसी वो चोसा जना छपा फटे बुद्धि मिउट का च्याटला वे जवा खवा टटर रपे साउटे पस वो पसलटे ल टिसा फलफुल तरकारी अले मनु दसा निठन याइको वस्तु मिगो ब्रह्मई मचा ले ज्याचमा पिन्ट ट्याक टटसला हालेको बुद्धि चिठी कठाई बुद्धि मिगो प्याछि पावा लजो आटेसन मिखा सोया नोटना सोया न्यना अले औचा हुनेको मनुटेस चाकली फुना उटा सोसवा निला हुनेको सुसमयसन न छको चटका बुद्धि न्याना मइको एसा वइको धैर्य मट छन छम टमी म बन्जाइ मूर्खम क्यान अनवना चुङ इले बुद्धि मिया चुम बन्जाइ सताल बुद्धि ठिठी कटाइ बुद्धि मिगो मूर्खम मचा अन छुमिगो गा मस्यु व सोयले अन छु तरकारी तिरकरी बा मिएको छु लाटा जुनावन जुगो वस्तु मिया चुङ जुइर का वना छौए गुली ढका बुद्धि मिया चुम मेस्केन्ना जे बुद्धि लना मिगो मैना जिना उकिया गुण कथा जुगो मिगो ढका बुद्धि मिया चुम माथाल अले साउए कायमा ढेउछ बिया उकि उक बुद्धि बिर गा टामा बुद्धि मिया चुम मेस्ना छपा फोकया उकि चोल निम मनो लना चुनिबले डना सुजुग सोया चुनिगो ढेगो बुद्धिमानी मखो अले बुद्धिमिया चोमा न्याना चोम मेस्ट वो भ सोट्टक बितेल चिना टिटका बिया छोट साउइका छेउना ठम न्याना यंको बोमेस्ट केना ठटाल जे देवछाइ बुद्धि पच्चन न्याना बितेल दुन्तया चिना हया बोम बेतल फिना सोबले फै शक्ति निमलना चुनिबले डना सोया चुनिको ढेगो बुद्धिमानी मखुरका चुया टाउ खन बोम टौ पिकल मूर्ख माठा ढेफुका जिमा निमलना चुनिबले सोया चुन मुजुर गाला डकुस्नसियो का कामेस्ट हकल अले बोम बजारे वना बुद्धि मियाचम बर्मुई काट ततसमा भोब ठग छ जिम काट ठगे यानेका मखला वो मूर्ख अले छ ठ का टेबलेट बे मक्स जे पुलिस सटेल छन्त जियो सामान मयसा लिट हसा जियो जिटा जिगो बुद्धि लिट्टु बियो अले जे छंगो टेबलेट बे बर्मुई कान का छंगो गा साउन फकुच वा छ्याबिल जिगो टेबलेट हि काटल मको छ जिगो बुद्धि लिट्टु मबियो नि छला जिटा फोज गन लिट बिलका छ टेबलेट काउसा छिमकाना जिसेनाको खैट गब्ले छेली मुखुर गाचया बियो अले मनुटो लना चुनिबले सोजको सोया चुनि गाचको भोटे सयना बियो बुद्धि मियाचुम बर्मुई काना ठटपाल मुना चपिन लजवाटे सन मचपाकी लिना खना त अले साउन तुरन्ते छको भोटे सयना ठौ टेबलेट काल साउन ठकाना मूर्खताला खर्च या टेबलेट का भया टचकन लेटाल समजुजे निमकला पिन छट्टी मिले मजो लाइन पिनि ठट पिनि फटिट न अठिएका लाइन पिन छे फाटिन न सोजो जोन लाई पिन जाचन छन निम लाइन पिन छ ठट पिने फाटिन टेट पस छोल एपि छौए पसले वन अले वया छ फसी काड गाते आचन पसले छ जग फसी लियो दुगो जाठिटा निमेश तन वया फसी मारगा हालाचन निमेश या अनु लप सुरजुल इमसा ठवा ठवे भो बिउगो मुट लाउ न्यना पसले ज्ञाना बिस्यु हुन साउ गुमेश न बुद्धिमिया चोमेश के सयना टेबलेट काउ ख वइ कान इपिन वाना चंगो खन
अले ठ अब बुद्धिमिया चम बर्मै काट सयाना बिगुल लुमका इपिन लुआउ सोया चन फाटी त सजु जोनबाट ठवा ठवा डाल अबले छम फाटी न साउ ये काना इम त सोया चंगु खना डाल छला जिम साची जुलगा व जित डाउ छ ख हला मेमा हाल छ खे खनि छ सुना सुत डाउ डका छ जिम साची व जित गोठु डाउका अले लुमंगु लुमक इपिन थपिनुगु लोन लिनाउन लागले उना ठठप्ने लानपिन त लफ्जो खट रहना कन लानपिन टम जुजिथा उजुरियाकी छोट निम पाखेन साउ काय त साची जुया बिउरका पौ छोट यदि साची मोचन दास छ जना वाछे उरका न जुया छोट साउ मूर्खम का सिठ्या ग्याट बौमन शिव वन टस्क ग्याट जे मुजिसेले मूर्खम कामा बर्मै काठा वन व बुद्धिमी व ठोक समस्या मुक्त जुइगो छु बुद्धि बिरका ढावा काव बौ अनुवन बर्मै काना न्यासदा बिउ सजक इमट ग्वालियर घाटल अले साउन बर्मै काट ढेव बिउ व इमट बुद्धि बिल अदालता छन्त सतल कि छ वे पिका छु मुठुम ठे याना चो मेखन जुजु साची त सटल साची ज्याव म साउ काट जुजुव मन्त्री पनि स ठिठी कठन यस छुट तर साची सुन यस लिस मग्यो अले साची केवल वा मरको खंजक लाना जुजुया ढैरे टेहे मरे काबिल जुजु उटा अदालतमा पिटना हल साउ का बुद्धि मिम मचे बुद्धि खना साप लेटल व बजार न्यंकना बुद्धि मिम मचे बुद्धि टस्क बालार का हलाजुल तर साउट आस छतिन ल मरा छाट आसना वै मूर्खम काम न्याब्ले वे प वेका मजुल कि जुजा त ठका न ढोला टका सिकी जुजु ठोख सिलकी वे त छ जना वा छै ओके आग्ना इपि निम बुद्धि मि मेसा वन मेग न्यासा ना बियो बुद्धि मि मेसना तल छिपिन जुजे मन सिटी बालना चंग इले जुजुको फुक्क ख न्याय फिस्नुको क तर छिमसा जुजे त निलिमा आस्ति वेको कनिमा अले जुजु छिमटा क्षमा बि अले साउ ये का जुजिथा वन जुजु लेटाउ इले ज्या जुजे निक जुगु फुक्क खंकन जुजु यक्के निक बाखा कनि व साउ ये का त क्षमना बिल बर्मै का गुमेशना बुद्धि मिया छन वै बारे जक खनिन जुजु दिक्क ज्या छन वैटा सटके छोला जुजु विके न्यन बुद्धि न्याउ छन के डनला गान्यन जुज्या टायर का विशेष कठाइ बुद्धि मिगु दुजके तर ठुकै मु 6 लाख टका टोर का बुद्धि मि मेसना थाला जुजु ओली टेव फुली व मचा छु जाया न्य गक्क बिचानी या ढका चुया त फचको बिल जुज्या त ठोप बुद्धि साप बेल व ठोप बुद्धि लो ममनी मा ढका व डेनीको फुंगा चुकी बिल अले खोलचा डेमा न ठोप बुद्धि चुकी बिल लाबला लिप जुजु उसा मन्त अले छम मन्त्री व छम लानी मिले ज्या डाक्टर त घुस नका जुजे वासले 20 लका छनान नकेको अले जुज्या त सदाय निम्ति बिदा बिउ कोच त जुजे था लुया खोलचा ते वास हल जुज वास टन्ट खोलचा जको लम्बे ओ खोलचा किका त हो छु जाया न्यो बालक बिचानी या हाउ चनि बुद्धि खन छु संकमया से जुजु खोलचा को या क्वासले सोत जुजिता सुयाचम डाक्टर जुजु खोलचा जको मिख वया ठया मरिया ज्ञाना होला व यसे यानको मखटका लोमंकी मखमा डाक्टर जुजु खोलचा 20 टुटेको सिल जुइरका जुजु छु टामलान बोले जुजिया टुटी फोपिया ठम गल्टी या लाटा क्षमयाना बिजाउनका प्रार्थना यात जुजुला नापा अजु चल अले तुरन्त पुलिस स्टेट सटा डाक्टर त जोंकल अले मन्त्री व लानपिन त सट कि छोट एबि न जुजिया टुटी फोपिया क्षमयाना बिरका बिन्ती यावन एसा जुजु मन्त्री व लानी त यखना स्या उजो बिल डाक्टर त तासा देश पिटना छोट अले बुद्धि मिम मचाइ त समान पूर्वक मन्त्री नाटल बाखा कोचल